Stephen Hawking se je rodil 8. januarja 1942 v Oxfordu v Angliji. Veljal je za enega od vodilnih svetovnih teoretičnih fizikov in eden redkih znanstvenih zvezdnikov. Življenje je posvetil raziskovanju fenomena črnih lukenj in začetkov vesolja. Po njegovi zaslugi je znanost bogatejša za številne teorije, ki bodo nekoč morda temelj nove dobe človeštva. Yet if, as I hope, basic science becomes part of general awareness, what now appear as the paradoxes of quantum theory will seem as just common sense to our children's children. Zdelo se je, da je znanstvenik ves čas v tekmi s časom, saj je že pri 21 letih zbolel za zahrbtno boleznijo, ki ga je prikovala na invalidski voziček in ga oropala sposobnosti govora. Trdil je, da je prihodnost človeštva v vesolju, zato se je tudi sam izjemno razveselil možnosti, da se vsaj za nekaj trenutkov iztrga sili težnosti. I think the human race has no future if it doesn't go into space. I therefore want to encourage public interest in space. I have long wanted to go into space, and a zero-gravity flight is the first step towards space travel. As you can imagine, I am very excited. I have been wheelchair-bound for almost 4 decades, and the chance to float free in zero-G will be wonderful. See you in zero-G. Stephen Hawking je visoko znanost pripeljal v časopise in med splošno javnost. Z njim so se želeli srečati predsedniki, filmski in glasbeni zvezdniki. Večkrat se je pojavil v različnih filmih in serijah. Njegovo znanje je znal ceniti celo Vatikan. Novica o smrti morda največjega uma današnjega časa se je zato bliskovito razširila po svetu. 先生是一位杰出的科学家，也是一位长期与疾病做着艰苦斗争的一位科学斗士。他为科学、为人类都做出了巨大的贡献。据我所掌握，霍金先生生前曾3次来华，中国领导人曾经会见过他。 Leta 2006 je prejel Copleyjevo nagrado, najvišjo nagrado za znanstvene dosežke kraljeve družbe iz Londona. Njegovo najbolj znano delo, Kratka zgodovina časa, je bila navdih novim generacijam znanstvenikov. 僕自身理工学部の大学生なんですけども、なんで理工系に興味を持ったかっていうと、小学校の時に図書館にスティーブン・ホーキング博士のブラックホールの和訳された本なんですけど、ちょっと大きめな本があって、全然内容が理解できなかったんですけど、宇宙怖いなって思ったり、それと反面に、宇宙面白いなって思って、そこから興味を持ったんですけど。Stephen Hawking je umrl mirno na svojem domu v angleškem univerzitetnem mestu Cambridge.